MC wa Kolo tokire mbunge ya Meru Gacheri Muthuri wakili Martin Kuria na bamwe batumeire kuma Southimenti bawete ne bambirite kuritana tongere bo matura na muno atumeire njira ingi cioshwira mamba ntaira batewita kwambira kotini paduwa njira iyi sigetha chino guni kathomba ontu atumira mbecha inkaine kinya kuyukia kaita kati kuraya kiri mamba ya ujereita na mbere mutugikare katumenya thie nkuluki kaingi kwegitare kwithirite wikujirwa magamba maingi kotini bamwe bakiona kioto bangi bakiaga akiaria MC wa Koroto kere bunge ya Meru Gacheri Muthuri na ugite nande barenda kugwatana na ndwangi mwanya monoche watho kenda guchwa njira enjaga ya kwaraniria kwithira ni bakonyi ya magamba kotini bamwe betunya wa into byao batekumba kuona urithi bwao na ndwai nyingi sana yashumbite kuthashenja ndwai wimwe beta kotine naria bagetwa mbesha nyingi muno na magamba jamwe jakara kot kagitaga kanene sana Mukuruki Gacheri na ugite guchwira ntaira mathina omea koti iri na mawiga jamaingi na kinyete gutumira kigina gikingi na magamba jare ona ntaira oryo untubura bugwatimbaru ne wakili Martin Kuria amwe bakendi into byao no ntubaguta magamba na banginya bakomba kuthaya bagekua magamba jau kana batona yota kwa uno ntubwa kuona yota ibwaga tukaduganya the other side ya alternative dispute resolution ne gitare raja ne gutumire kana ala kotini kaba kwithira twina njira ya kuwe ya kuthiriria mantu jetu nja. Watu wengine wamepelekana kotini, kesi inakaa, wengine wanakufa mpaka kabla kesi ishe. So tumesema wacha tuangalie ile njia ambayo judiciary imeweka ya kuweza kutatua hizi kesi kwa ule muda ambao ni mdogo zaidi na pia ule muda ambao hautumii pesa nyingi. Mudiene ne baugite bakagwatania na atumiria baingi akaririte baikundi mwanya na tongeria banyumba 10 kubaritana ora bagatetheria mwingi guchwa ntaira omea koti pombe go train mendietas baingi muno naja mashinani bara bagatutetheria kiri magamba jamaingi sana jajombete kudhajareo watango ile tulitatu ya chungaji. Number 1 ni kudilo na cases sianja sia miunda makaniseni yetu na no kumenya mbere antu beta kotini beja kwe mchungaji na tu ya chungaji tuzo na chari jene ne muno nonto wethera wina antu batano banjemwe batekwereanwa barabanga wita kotini batena mbecha. We want to create a partnership between sisi ambao ni trainers na wale watu ambao wanaweza kutusaidia kwa hii kazi. Na the reason we have decided to set up for religious leaders na makanisa ni kwa sababu tunajua sisi wote mapastors na wahubiri ile kazi ambao huwa wanafanya kutoka Monday mpaka Saturday kabla hubiria watu ni ku resolve disputes kila siku. So tumesema tutakuja, we form a partnership, we tuwasaidia ama tuwawezeshe in building their capacity ya kuendelea kufanya kazi ambayo wamekuwa wakifanya anyway. Hiyo ndio wamekuwa wakifanya. So tunakuja to build their capacity so that hizo makesi ambazo ziko kwanza wasaidie mpaka zenye zimepelekwa kotini zinaweza kuondolewa kotini, waletewe na waweza kuzisuluhisha na kila mtu aishi kwa amani. Kumagishigo mbunge kya Southimenti nke report randi toshewero rea kwa rietwa ni Mutugi Kare.